Hello, naimbag nga malintay amanin kakabsat. Tatakit, nagsarding nagtini highway takwa. Dagamin ti kahit ko nga tulungan kakabsat ta nabayag daytuin nga kanain ko nga makitkita. Aglalo no kwa. Aglalo no agawida kada mapannak at nga highway kakabsat ket ada makitkitak nga pulubi nga kakaasi kakabsat. So nga mas asyanak. So ati siguro ti timen nga pinangtulong ko kanya na kakabsat ket makapyamit nga iyala na iti kanin na nga pangaldaw-aldaw na kakabsat nga yala na dagiti pangangailangan na. So data nga malim kakabsat ket asiggan tayo no, asiggan tayo adye nga tulungan tayo kakabsat. So bali di jesuna na agtugtugo man eh. So atin ni kakabsat di kanain ko nga makitkita ti igid ti dalan ket mas asyan naklaon une kanya nakakabsat. Miss! Di! Sige, may gayong dahil ka! Abay, nabubrahin di tayo! Ano nabubrahin di tayo, way? Kung palimas na! Kuna lakit din! Kuna lakit na isuji, babae nga kanain kung makikita ti igid ti dalanin. Abay, nabubrahin magkasta-kastamet! Ay, mangibabain ka hanggang masasidig kanyak! Abay, mangibabain na! Ayang ko masasidig kanyak. Agpalpalimos nak amom aji public prank ko nga aging pulubi nak no damang tid kanyak isutik kakgi pamaskungan daw. Isumit lang awang kadjubalay tatay da kabirbirukin kiniinang. Isaw. Ay laglag di pagpakada. Kuna lakit na iso di pulubi nga kwan. Di kwa. Pasi tayo sakta talaga nga kapanipaniwalang agbagtit nak. Nakabubuting ka kasi ka lang. Amo maji kwa, amo maji bagtit nga mapanakit. Among jibagtit nga kinuto. Nagdugyot ko. At ang pagpakada si kami gayem ti datoy, nabubrahin ditoy. Ay agawid kan, damdama kinuwada ka dito inay, umpay tattao. Naro daw. Dugyot ka talaga. Ay dugyot ka oh. Ay baglagi din ta sinaridingan ka pa tigid ti dalan. Iba inak sa mo atan eh. Ayun ko masasid. Ara ko bang ka? Alis mo ka pa.